Phasalo Rajakhor Aguliwa Khoroknwi traffic police Choprobjakmani Patimungo Paithago 4 salni yagolo koktu sal sarigo tei Khoroknwi Borokno arrest Khlaikha police Borokni mung Diptonu Das tei Obijit Pal Hasaldi bora Rajakhor Agulini Netaji Chomani Amse Lama Kinaro bike tei malkhung parking Khaitonmani bagai ungnani nangka traffic jam aboni yagulo lengpranani nangka thanglai sukhane tongko songlukurok koktuma male Patimung thayo thanglo sogimani yagulo bike tei malkhungni number 2 sawai fine sinani naimani Khoroknwi traffic police phiaba abo haijorawono fai sokpai ka dolcha siklarok Borokni yago harassment khaijaknani nangka Khoroknwi traffic police Khokshitra ke Tripura logi lamani bangkari telangnai hinai damrok mungrukha Borokno Khoroktam siklarok haidike haino hai nailayana tei waisa phasalni o mangplino Hasalni o Patimungni video dal bidal kokthum bedego awai mung Khlaikha yagulo paithago ufla kafla chaka social media platform susasoni hasteo traffic police ni sakbai thangni no kore security salkathang kathano Rajakhor Agulini kacharo harassment Khlaikha Khoroknwi traffic police Khokshitra ke Tripura logi lamani bangkari telangnai hinai Rajakha damrok mung hone kasoi pheka koksil samo abuni yagulo o video social media o viral umani yagulo paithago koktuma thumnai rokni pressure by 4 sal sanda jorawa Khoroksa Borokno arrest Khlaikha West Agartala thanani police bini mung Deep Doctor tongthai Agartalani Edinogor amsayo phiaba Patimungo koringjak tei Khoroknwi nokni kharjak tongmani aba hakino chaitogoi naitukmani yagulo koktu sal sarigo hoja koktumani bisingte salthang hangkorni SP Kiran Kumar Kete SDPO Debo Prasad Palni Tedul Mumbai Amtoli Thanani Chubasobai Khoroknwi sikla khare tongnai rokno romkha Borokni mung Diptonu Das tei Obijit Pal Borokno tang salo दरबार नगर 30,000 नहीं होने शाखा SP किरण कुमार के 2 तारीख को एक घटना हुआ था ट्रैफिक पुलिस के साथ 2-3 लड़के जो विदाउट हेलमेट जा रहे थे उनका कुछ बहस हुआ था उसका सिलसिले में 5 तारीख को एक केस हुआ था जिसमें पहले हम लोगों ने एक अरेस्ट किया था दीप दत्ता को अभी 2 और को जो अक्यूज है उनको पकड़ा है उसका नाम दीप्तनु दास है और एक अभिजीत पॉल है। कहाँ से अरेस्ट किया सर? ये अहमदली से हुआ है अभी उसको वेस्ट केस में केस लिया है उधर कोर्ट में क्या कल जाएगा सर? फॉलो करेंगे अब हाकिनो o Patimungni yagulo haste gna gaina Khorang kasaka Patimungo korongjak tongnai rokni sakao karak bosthum jaknani bagai কার কাছে কমা চাইতেছো তোমরা? সবাই কাছে কিন্তু আপনার কি এরকম কোনো ইন্টেনশন আসতে পারে কোনো রকম Bureau report Chini Khorang Klumha joto takung khorono ma Tripura sondorini blessing by here ake Tripurani joto takung khorono sanchu mokhe Radha Krishna Jewelry 5th showroom Udaipur Central Road 3rd October inauguration kyaunai Chengai rejagnaro inaugural offer bo 3rd October ni simi 9 October jora avo offer tongnai 500 rupees off on gold rate 375 rupees off per gram Rangza jewelry purchase keke diamond jewelry sobor jangnai 100% making charge off te silver jewelry sobor jangnai 10% off
Asuk bai bo paya ko tai joto customer ni bage bo rejak na yoro gift. Lucky draw 5 scooty tongnai to nang mayama chance ko tongo. Lam shogo joto no Radha Krishna jewelry ro grand opening khaina thangai tongo. 3rd October Udaipur Central Road nang jotona invite kiyo. Khulungka.